see you betra adwuma and adwuma no irrespective of bibia no e wo se ya adwuma ni ntini aba kwame me start every IMC ni so nana aprenkra akosi ewua ene coach akosi apia ana Malik Jabea ubonidi kwame you see yenya empenfo bebia otikoko so otumfo edi dwumadie kumasa sante korokoro kwame edi ahwe omusa kwame these people how omusi fanya media bash how omusi fanya enkrofo keep on their toes ene bi kra ja adwuma no koen kwame enye bi na yehu ewo na na penkra so kwame so kai Dr. KK Sapon nkai pa kwame ni ye wa yehu how ana media ni ja papa no so yehu nsema eko papa no so yehu ensema esisi ya ene nipa no bi ene ne kasae how anam anoma sifa koe enche ye nya Dr. Kwame Cheya kwame obeye kumasi asante kroko onu kwa de yewura editing no ema no na sika bianka ho sika bianka ya maniska ema ni kokoye team no kwame oye team ni wiye no ene yewura anaso otikoko so esa man another time odi amanfo ebeka ene eye papa ye friend Dr. Kwame Cheya ho kwame mu nya ya adwuma enu ana eye your friend say see we obaya korokon sembebe na me aponsa sa Dr. Kwame Cheya the second tenwa afi said yeah otikoko so di team ni ma no owie and at a point e ka obo enyina kwame enwe remfi ode ka ne che koroko ana ne yesadi amanfo beka no ho a omorwa ne ya yenya na ya aponsa kwame Dr. Kwame Cheya hu ensema ekoso yehu pressure media anase nsɛmtwerɛfo no bebe na ɛde to ne so ɛnei nane amponsa mo tenwa nyina kwame yenyina yehu nane amponsa mpo de e go to a point no okonya sponsorship ɛde ba bebo akodoko etua players ka ɛde top players ɛma kodoko mesika no ɛyɛ internal generated fund onya na omo sa de run club no nesika mfi ba bi ama enso nei yenya manfo within koroko amene omo Christiancy papa no emani be ti se dwumadi a odin enye yes kwame he wasn't 100% good ye wonoma bi o ha oya na enye ba kwame obi antimi nkanchem se na ya mponsa anya adwuma tronko oya adwuma papa irrespective of 1 or 2 star oya nenye yes oya adwuma because sponsorship no odi makoroko no any no modi tua place ka edi bokoroko ho bran kwame enye bi na yehu enu pono ye nyaman fo ma kwame omo ka na wo be ka kire omo e ma omo so tenu anu kwame ya ba wiye anene abedu IMC so na penkra eni James Kosiapia kwame ni abedu omo so and you see me case say ope omo ye fortunate kwame enye nipa no bi anase media no kwame aye soft e dia mo a this IMC because ochwe be am start free e ba bepim IMC we kwame eni omo na nya nyoma easy in terms of financial issues ni bibia kwame omo de na easy I am ne ba kwame omo anene omo ma eno ma aginsemo intimisel na penkra kwame enye ti efe sie betna ha ne Christianity bibi personality no out ba dwumadi na ekoso okumasa sante korokoro kwame eno na wo se ehwe ne yeka obia ni issue obia ni problem bene dwumadi na ekoso no kwame anya nkasa enye eno ntese wo sabotage obi dadi kanokwa ni che nipa no kwame obia adia open se korokobeye enti se nkoya entese emetane singi praises dabi yenya ne saa e basa o kelitim no enti misera na penkra ani Kosiapia mo kwame they should set up kakra ema kumasa asante koroko babia e kono kwame to me enye kra
because sene se bosomoso ne se betima ba menhie betima ba otikoko so ho kwame asa ba gisika afini ho e dia kowane club no e dia coach players e dia coach ya players ne kadia kwame adwuma ba na de say e de papa e de kwame se metna se na bosomoso mebe yura na se abagisika akochia players ka ni player ato meba abagisika akoto players ya running day in and day out activities na dima kuma asante koro kwame e dey na dey say and this previous administration omo ba ko en kwame se na dia mpanifo enyan se bi no munya ya menyini se ne ankete ya kan ye kan ntene kwame dey no na senior ka wa ha but you see koroko supporters ni bi wo hono mu a eto da bia they are also part of Kumasa Sante Koroko problems because do not ampa no correct. Do come me open no correct. Koroko no official Hamzata or Johnny Asante Koroko. Okay. Defender no yes sir. You. Enti kwame. Ni pan do na ampa no correct. The moment I over standing for truth no people will tag you as a umpe setting ni bekoye. Meanwhile, and some man do na better haka biano and chena esi. And to kwame emei Kumasa Sante Koroko ebe bosses na wie Koroko atakomi second and third fourth Koroko the third kwame a club award third e kobo aya Africa and they players do send yasa omo players do send ani eje omo kwan team are edited and comedian me wuri say nyese team na nya kra dabi enteme se wo say emem obepam players no akwa ade apa akoto players dudo na sa behemu a kwame sa players aye pam wo mo koye ni we mo ye ko form abehemu kwame they are not far better than mo ye pam mo koye no omo sino mo de biara da players o mi ja mo kwa last season ani o ma kan ni ya ko form abehemu kwame ani na nke mo ntrase ene mo djuma die kwa players ne say bi mo ho mo contract ne so no mo ko ana me chese kwame na se contract so a utimi ni pa ne kasa if nya ne service a ba me chese omo ye jama mo ko last season ene o mo ye ko form ba this season kwame ene nka last season for ne ntra ho bere ne ye jo mo ko akofa players a omo nya upgrade on omo ye jama mo ko ye why no official Hamzata signs of FIFA Accra Lions ana eba Asante Koroko center back per defenders had two day Zakaria Fuseni moment ma magi Kumasa Asante Koroko mu kan nti odede na ebe kan ho obe ade den kwame you see nti ya company for players omo sani na kwame problem bi ani ho but problem o ni say what are they offering Kumasa Asante Koroko because games are course so tough for course am here we say eney omo ye players papa bia bro eye omo kono Debbie to me and signia na Kumasa Asante Koroko sign players and this kaketo so dey sign players we yes here build team u Kumasa Asante Koroko supporters ebeka say omo build team u ko busa coacher obeka cho so omo build team IMC Kroya kwame yati omeka je so omo build team na kwa ya build team asenya ya build team epamo whole players esa ko for another set esamba is that how we build team sanity to me Debbie but me also hope experience e wo team experience no what judge do na am ko ama ko for mban no enye players e bro ma wo jam am ko so how do you gain the experience kwame say ana atakraka me say coach Karim Zito na nkasa e ka che say ene e wo se Koroko enya me philosophy anya sa no kan but e nukretrudu enti obaye no philosophy ye ho ana e wo ho se memlem kakra enti na me di me temi ahwe oni you den the woman say the first press conference obabe and the press conference no e no say oba Kotoko no ade a ashoke ne pa say a club like Kotoko omuni club philosophy empo Dreams FC no na ye the previous coach all free Dreams FC no na watimi in his own wisdom ama Dreams FC a standardized
football philosophy dreams FC and the year juma into what be the ultimate the priority is within a short possible time say Kotoko company for the man acquire the already can ye pan is also ultimate a draft a policy at the Asante Kotoko. But that's a takra and policy no and only players are almost sign no more as a pomo in the next 2 months. Dreams FC na coach Karim to ekache say a home pono omutimi enya a policy at the my Dreams FC no. Kwame I mean the name Asante Kotoko yehu. And you see say Kwame omo players way so omo after just 2 months because omo body no enya de ewo eye for say top for course so yi dia Kwame sankrofo kono omo ko fa players in buy no omo nko se mo see top for pre-season games enti players way enya de enti mo terminate mo contract mo makode a ene coach na onu so gitu mu no Kwame onu so nya de oni players ni ko na de omo so appointed coaches no Kwame ene omo se gi eno mani tu mu e ko sani players we ba Kwame omo nya I feel say ne omo nya na so mo kan bi because they not happy Kumasa Asante Kotoko obi ni won ma Kwame se nei so odi ni sika e run e football club obi ni won ma enei so odi na japade bi e football club as Kumasa Asante Kotoko e man sika e kom ani players omo koto hwe sika omo bo ana omo tu egu e Kumasa Asante Kotoko ma Kwame obi ni won ma odi ni personal money e ya oba bia koso ida etimi sampani fo omo make sure some be no maye enei omo hwe ni omaye na players omo sign Kwame omo sign players papa players ani omo ba yewu impact players omo experience more than omo ko form bayi Kwame o ko dem aso a sika de ko no se mo do na de ko to nipa Kwame ko fa quality me da say